Assalamu alaikum. Nazarınızda Desin TV YouTube kanalı. Biz Жалал-Абад oblasının Борбордук bazarının giriverişinde turabız. Örük 100 so'm, 120 so'm dediniz bir örüktü? 80 so'm, 100 so'm eken. Aябай çoğun örüktür. Son örüktür eken. Apa siz kança dediniz hele? 80 so'mdan eken. Bu apanın özünün dıykançılık. Şunun bardığı özünüzün bağınızdan çıkabı. Aябай bağban okşoysunuz. Kaynalılar 60 so'mdan eken, alma 25'ten. Dostlar, almalar hazır bazarda kımbat ele. Bu ayaldın alması arzan. Buna biz hazır bazarga girip para jatabız. Bizdin negizgi maksat şu produktlardan kançadan ekendiklerin bilүү. Hazır men tuura şundaydan ötüp un jana gürüç, şunday ele jaşılçalar, servis kartoşkalar kança ekendiklerin sizlerge aytıp berүүgө harekettenemin. Mına bul jerde hazır şabdalı 80-90 so'mdan jakşıraktары, alma 75, жүзüm 130, ak örük 65, çereşne 65, 70'ten eken. Biz az saparız dolantabız dostlar. Mına Жалал-Абадтын bazarını sagıngan bolsoңуздар, Жалал-Абадтын bazarı şunday orunda turat. Samsalarınız kançadan? 35 so'm, 20 so'm, 20 so'mduklarınızдағы eti menen mi, eti yok? Eti var. 5 so'm et, 15 so'm kartoşka tamdı. 15 so'mdan kartoşka. Ati Piyazlı inan 30 so'm. piyazlı unanlar 30 so'm eken, rahmat apa. Mına şunday 15 so'm, 20 so'mdan deyt. Akçanın kursunu görüp koyalı. Dolar 84 so'm 40 tiyin, 84 so'm 80 tiyindan satu. Rubl 11 66 tiyin, 65 11 75 deyt. Assalamu alaikum. Bu aябай qo'z chaynekler qayaktık, Özbekistan mı? Kançadan mı olar? Mına çoğunları. 250 so'm ha? Урматтуу көрөрмандар, мына шундай Жалал-Абадтын жогорку дарбазасынан кирип бара жаткан жерде сонун магазин бар экен. Орнаменттер түшүрүлгөн, сонун чайнек, пиалалар. Булар чыныгы керамикадан жасалган да, жанагындай неме эмес, а? Мына шундай аябай сонун нерселер бар экен, достор. Я. Так, мына актары да бар. Телефондарыңызды айтып коюңуз, элдер сурап калса. 0776 355 490, ha? 355 496. Урматтуу көрөрмандар, мына аябай сонун бүт турмушка керектүү нерселердин бардыгы бар экен бул кишиде. Мына номерин айтып койдум. Ушул жерден келип, Жалал-Абадтын ушул мэрия жактан киргендеки дарбазасында экен. Дайым эле ачык болосуз да, буюрса. Мына ушул жерден соода кылып кетсеңиздер болот. Ушундай жакшы нерселер капысынан көрүп калдык. Достор, аз биз продукты жака бара жатабыз. Мына бул жерде ачык асман кафеси деп коюшат. Арзан аябай тамактары бар. Биз студент кездерде эле бар эле булар. Азыр деле мен өткөндө жедим. Мантылар 10 сомдон экен. Чоң манты. Мына бул самсалар 15 сомдон. Bileşi kança dedin elе? Bileşi 10 so'm. Mına çoğun mantılar 10 so'mdan. Dostlar, 4-5 önü kadimkidey toyosun. Şaşlık bolsa kebap 25 ha? Şaşlık 25. Bunday arzandı eş yerden tappaysızlar. Mantılar 10 so'mdan ha sizdeki dele? Bileşi kança? 10 so'm. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул Жалал-Абадтагы ошол мэрия жактан келаткандагы ашканалар келип, ушул жерлерден тамак ичсеңиздер болот. Суюк тамактар жок да биякта? Барбы суюк тамак?
Yok az misal üçün bir mastava kança so'm nan nemeleri menen qo'shib. 70 so'm saqsini 100 so'm geçer. 100 so'mga чейин to'yib ketadi. Hurmatli ko'rarmanlar, mana shunday arzon bizning yerimizga Allohim Xudoyim bereke versin. Arzonchilik. Jumushxona yo'q, qolgan narsa shunday arzonchilik sonunda. Buna biz hozir Jallovatdin Borvorduk bozorining jo'g'orqi ko'chasi bilan bora жатабыз. Unda ушул жерде оң жактарында да ашканалар бар деп biz студенттик кездерде. Биягынан кирип, биягынан чыгып кетчү. Азыр ал жерлер соода борборлор болуп калган окшойт. Бүт эле мына ушундай. Азыр biz жер жемиштерди сатчу, коондарыбыздарды сатчу жагына өтөбүз. Жаллабатты жакшы билген адамдар болсо азыр билип турушат biz кайсы жак менен бара жаткандыгыбызды. Мына азыр biz sol жаққа өзіне бұрылабыз. Продуктылар. Азыр мен бұл жерде есі омайларды аябай қымбаттап деп жатышат. Қанша сом екен бағалары жазылып аптыр. Bu yoqda zaynt ekan bo'lsa men hozir so'rayt elem. Hurmatli ko'rarmanlar, biz menen bolingizlar. Mana biz Jallovatdin Borvorduk çoğ bazarında yürüyoruz. Men Bolgarskiydi görüp turам. Biz qancha so'm ekeniz. Piyaz 100 so'mga 5 kilogram ekan. Bolgarskiyingiz qancha? Bolgarskiy 30 so'm. 30 so'mdan ekan kilogramı. Chesnok 100 so'mdan ekan. Pomidor 100 so'mga 3 kilogram. Det. Saviziniz yok mu surap koyul eller için? 100 so'm saviz. 100 so'm. Arzan da oldu da dağıdı le. Arzan da oydu okşayt bu yıl saviz. Kança mı o sizin saviz? Saviz 100 so'm. Saviz 100 so'm eken dostlar. Hurmatli ko'rarmanlar, saviz 100 so'm det. Kartoshka 35. Baklajanınız qancha? 25. Baklajan 25 ten ekan. Pomidordun жақшылары 50 so'm ekan. Dam dolaşır. 25 so'mdan ekan kartoshkanın maydaraqlari. Piyazlar 25 so'm. Жаңылыктары тартып. Piyazlar 25 arzanıрақ. Savizingiz aябай so'm ekan. Qancha so'mdan? 100 so'mdan. Bunu arzanday turgan türü yok mu ja? Var. Yüzde pişkanlar bizatin arzanda. Bular hazır qayaqtın savizleri bular? Bu Özbekistan. Özbekistan'daki da. Özünüzde pişkanlar arzanday. Bolgarskiler 30 so'mdan, baklajan 30 so'm. Badırın 25 so'm. Badırın 25 so'mdan. Şu savizeli kalıp turda kımbat. Birele saviz kaldı, hatta kalan var jakşeler. Жақшеле. Kızılçalar qancha olur dat? Kızılçalar 100 so'm. O kapustan çoğu qancha so'm mesela? Şu qanchaga? 40 so'm. Hurmatli ko'rarmanlar, mına jaşılçalar bizde şunday arzan. Ele bir gana uşul Joldoş saviz qımbat bolup jatat eken. Hazır biz emi Qurut bazarda görüp koyulçu. Qurut bazar turat. Jaksızlar o qurutlardın kilogramdары qanchadan? 250 en qımbatı he? No sarı qurutlar qanchadan? Çöğe qo'shilgan. 250. Bari 250 den ekan. Sarı maydın kilogramı litri qancha bo'lib qoladi? 400. Balçı bal. 1 litrligi 400 so'm, 1,5 kilosi. Buna şunday Jallovatdin Qurut bazar eken dostlar. Çöğe turat. Qo'ndar qancha so'mdan bo'ladi? Qo'ndar aka 80 dan. 1 3 80 mi? Ha, yaxshi. Bereyimmi?
Yok, video tartotağız da. Hurmatlı görermanlar, biz hazır Borvorduk pazardan çıkıp baracatağız. Men burada şu Katarlarda qoğun daruzlardı sadat ele. Hazır al yerler çok bolup ketiptir. Joldun arqı betinde deyt. Biz hazır oşol jak ötöbüz. Buna biz hazır bazardın batış jagынан çıkıp baracatağız. Osoranın arqı betinde ötüp turup şul qoğun daruzları qaysı jagında satılganlıklarını surayбыз. Mına yağı men elçik. Bu kiyimlerdi satkan Katar eken. Mına şunday Çallıvattın Borvorduk pazarı. Biz hazır Aygül Üniversitesi'nin canından çıkabız. Dostlar hazır arka betke ötü üçün buradakıday joldu kesip ele öte kalmayı yok. Atayın köprülөр kurulgan, oşol köprülör menen ötöbüz. Anan men oşol Optom qoğundar uzlarını satkan jagına baruga hareketleneli, bağların bilip Çallıvattan. Mına bul jer Stayanka, Pazar Korgonun okean jaktara dagı taksistler ketet. Jolдун arka betinde Bişkek'e getçü. Stayankası var. Hurmatlı görerman, biz hazır Çallıvattın Borvorduk köçösüne geldik. Burada Lelin dep atalçıyla hazır bu köçö. Ne dep atalat eken bilbeyt ekem çyn aytkanda. Mına ol İçki işler başkarmalığı jagına kete turgan köçö. Şokoko öyle qaysı köçö ekeni unutup kaldım dostlar. Men de bu yakta jaşagan üçün köptөн beri bilbeyim. Hazır tegi aldыбызda turgan köprü arkылуу ötüp anan могу жолдун сол жагында мурда базар жок эле. Бүт азыр бир гана тетиги Береке сода борбору Маруф базар деп койчу эле. Ошак бар эле. Азыр бүт эле ушул жак базар болуп кеттир. Достор, биз азыр көпүрө менен өтүп туруп, анан ошол жактагы базарды дагы көрөбүз. Достор, мына биз азыр ушул өткөл көпүрө аркылуу өтөбүз. Сиздерди бир köprüгө чыгарып койбосом. Мындайлар Россияда ар бир переходдор бар. Ал эми бизде болсо бул дагы бир таберик. Ушул нерсени салып коюп, азыр арка бетине өтөбүз. Мен сиздерге Çallıvattын азыр көчөсүн көрсөтөмүн. Биз чыгып бара жатабыз мынакей. Брат, азыр мына көчө эмне деп аталат? Lelin köşe. Lelin köçö элеби? Hurmatlı görermanдар, ошол туура эле мен мурдакы эле аталышында экен Лелин көчө деп. Мына бул автовокзал жака кетчү, күнбатыш жака кетчү жагы. Ал эми бул болсо Çallıvattын ички жагына, борборуна кетчү жагы. Курорт бардыгы көрүнүп турат бул жерден. Мына мен азыр чоңойтуп беремин бир аз. Mına şu Çallıvattın içki görünüşü dostlar. Biraz köprüden ötüp baracatağız. Mınaki tetigi biz aytkan bazar şu jakta turbay, mına Bereke bazarı dep turat. Az oşol jaka girүүгө köprüden düşüp turup biz hazır ошол жака барабыз достор. Мына достор, biz hazır şu bazarga жакындап бара жатабыз. Мына бул жерде анжирлер. Ya anjirler kança somdan eken? Ben tane aynı öylece. Kançadan? 100 somga 6. 50 somga 3 olup kalat eken oşunda. Pişirmez son var o. Şöyle koyduk elime. Men de 20 som var eken hazır.
Ecek mıno 20 so'mduk qilib berib qo'yingizchi bir ekon jeyinga. Oling 10 etmem pishgan bitta. Men aber anjirindan 20 so'mduk qilib berib qo'yingizchi qancha uni. Benim üstünde benim. Ko'rib turib. 20 so'mga bir o'lo. 20 so'mga bir ishtuk ekan do'stlar. Mana aka. Hozir anjirni proba qilamiz. Darvozlar satgan joy o'shag'inda-ku? Ha, do'stlar, biz hozir darvozlar satgan joyga bora жатабыз. Men bo'lsa anjirni, ruschasini aytgansa injirni jeb bora жатам. Damini hozir aytib beraman qanday ekan. Son ekan. Biroq 20 so'mga bir kichkina ishtugi qimmatroq bo'lsa kerak, ha. Bu anjirni alışa aldık. Juvayle apetirgiz urup koyduk, hem Kudayım öz saktasın. Şunday antisanitariya eken. Juğanға мүмкіншіліктері жоқ. Азыр мен шашлық qaratқандықтан іші қылып ошондай болдум. Не болса дағы. Мына бұл жерде ундар бар екен. Ассаламу алейкум. Ундар қанша сомдон болуп атат? Bunlar 1500, 1550. 1500-1550. Birinci sotda bular. 1650. 1650'ye çeyin eken. Hurmatlı dostlar, undu da görüp koyduk. 1500, 1600, 1650 deyt. Darvızın kilogramı kaçadan bolup atat? 20 so'm. Darvızın kilogramı 20 so'mdan eken dostlar. Biz hazır şu Çallavat'ın bu jak bazarlar жоқ болчу. Iğnelesinde düşüptür. Men mına birinci jolu gelatamın. Büt produktlar bu yerde optom satılap turganlıkları görünüp turat. Jiyip күнгө коюп коюштур. Bular aynıp ketpey ekenen bilbeyim. Tuzlar turat. Dey koyçu. Büt nersenin büt barı var eken. Hazır buna optom yivrozni su deyt. Şu jagına ötөбүз. Bu жерде жалаңылы optom şikler okşayt. Biz hazır qoğundarыбызды сурайбыз достор. Негизинен 20 сомдон экен да. O Sultan çay деген çaylar arzan жақсы çaylar. Мына qoğunдарыбыздар экен. Эже содаңызга береке. Дарыбыздын килограммы канчадан болуп атат? 20 сом. Qoğunчу? 35 сом. Qoğun 35. Помидор kança? 50. Şabdolu kança болуп атат? 100 сом экен. Урматтуу көрөрмандар, банандар бул жерде кымбат. Россиядагыдай эмес. Qo'ningiz qancha bo'lib o'tadi? 50 сом. Shtuga 50 so'm ekan mana do'stlar. Shul qo'nlar arzon ekan. Shtuga 50 so'mdan cho'ng-cho'ng yaxshinaqay qo'nlar ekan. Sizning qo'nlaringiz qanchadan? Ya. Kilogram 35 dan ekan. To'rdulon qo'n. Almalar qancha? 40 ekan, ha? O'shanday do'stlar, shunday bozor bo'lib жатыптыр. Негизинен помидорлордун баары эле 50 сомдон экен, демек өздөрү 40 алса керек. Урматтуу көрөрмандар, шуну мен азыр биз иш тарабында дагы эмнелер бар экенин көрүп коелу. Дагы анан сиздер менен коштошобуз. Азыр мен ушул базардын өзүнөн дагы бир жерден бир сабизди көрүп калсам. Сабизиңиз канчадан болот да сиздики? 90? Рахмат. Бұл жерде 90 дейт. Тияқта 100 демек 10 сом айырмасы бар екен. Бұл оптом шиктер менен тиги
Розницу саткандардын. Мына биз ошентип достор Жалал Абадтын негизги дүң базарын көрүп койдук. Мына бул жерде мурч, паприка дейт, укроп бааларын жазбай койтур. Эсине сурайын десем, эси жок экен. Сурайын дедим эле. Мына мурчтарыңыз канчадан стакан? Стакан 20дан. Ачуу калемпирдики канча? Баары 20дан, жакшы арзан экен аябай. Сонун. Негизинен бизде арзан экен баардык эле нерселер достор. Бир гана сабыз эле кымбат. Бун деле жөндүү эле болуп калыптыр баягы 2000-1900'лөргө чыгып кеткенден көрө. Кече күнү өкмөттүн чогулушунда вице-премьер министр, каржы жана экономика министри Акылбек Үсөнбекович Жапаров элди чочутуп бун жок болот, анан кийин азыртан камдап коюшубуз керек, чек аралар жабылат деп. Мен оюмча достор ошондой элди паникага сала турган сөздөрдү жабык эшик артында айтып, анан өздөрү элге айтпай эле даярдана беришсе, мен оюмча туура болмок да. Анан аны уккан элдер кандай ойдо калышы мүмкүн. Ушундай жок болуп кетип атыптыр дешип анан ызылдашып ала башташат. Мына майлар. Бу 800 сом канча литр эже? 5 литр. 5 литр 8. Бул да 5 литр экен. 720 ям, 720. Бул деле 5 литр. 408 mana. 408 экен. Mo 730, bu ham 5 litr. 5 литр. Бул бүт Россиянын майлары? Rossiya. Mo Samara, Rostov-Don. Mo ham Rostov-Don. Аябай кымбаттап кетти. Күрүч каяктыкы мына бу? Күрүч өзү местный. Местный канчадан булар? Булар 35 сом килосы эле. Килосы 30. Мына эмне шак бул? Жок. Бул неме? Жарма талкан. Жарма талкан бу? Тайыр когур бул. Канчадан бул? Бул 70 сом. 60 сом деген. Эй, дейт кой жаным. Alangalar 70 so'm, mustaqil 60. Alanga 70 so'm. 60 so'm, mana 75 so'm cho'nqalar. O'zi bir bozor o'rinda dele shunday basi bir deyil ekan. Toshkent lazir 130 so'm, mana Pokiston 75 so'm. Bu ona garohlar 50 so'm. garohlar 50 so'm. Qimmatlab ketdi 115 so'm. 115 loya 120. Bunu ko'kchay bu, brat. Bu ko'kchay 95, 250 so'm. Bu qayoq O'zbekistonda o'xshaydi? Yo'q, bu Xitoy. Ona nimani firmasi, Bajini firmasi. Ha, Bajini firmasi. Xitoydan keladi. 250 so'mdan ekan do'stlar. Fasol menen bular 120 so'm, krasniy fasol, belый. Bu qaysi jana talasda egilgan shundaylar egilebi? Talasdagi bu yerga yetib kelmaydi aka. Ha, bu yoqqa kelmaydi Bu bular. eksportga chiqarib yuboradi, jetimlar. Bo'lmasam arzon bo'lmaydi o'zimizda. Bular eksport qilyapti, nohot, hamma Rossiya aşağılar. Shunday. Ha, bu Altaydan keladi, rossiyskiy nima grechka. Grechka ekan, ha? No'ningiz bunday Noqotun. Ha, noqotun. Ha, sinuvlarini un qilib chiqaradi, bu achchiq. Bu noqotunni nega nonga qo'shamiz? Nonvolar ishlatadi. Lamanga, saylarga soladi. Ha, yaxshi bo'ladi ekanda. Yaxshisi yaxshi bo'ladi, shirin bo'ladi. Shipirg'i qancha shipirg'i rossiyaliklar aytib qo'ying. 200? 100 so'm. 100 so'm. 75 so'mdan boshlab 100 so'mgacha. 75'ten 100gacha ekan. Hurmatli ko'rarmanlar, shuni menen cho'ng rahmat sodangizga bereke. Shuni menen biz Жалал Абадтын Борбордук базарынан алынган берүүбүздү аяктайбыз. Комментарийлерди жазып, пикирлериңиздерди айтып коюңуздар. Силер менен мен блогер Бакыт Сулайман болду. Саламатта туруңуздар.